popularnosti, a noćas obilježavamo u nizu godina još jedan tek popularnosti. Zapravo, o čemu se radi? Radi se o 6. po redu tradicionalnoj manifestaciji Jack popularnosti. To je dodjela priznanja iz oblasti književnosti, novinarstva, humanosti, biznisa, estrade i sporta. Ko su noćas posjetioci, odnosno ko su laureati, par njih, nekoliko, znam da je teško izdvojiti veliki broj, ali oni najznačajniji. Između ostalih tu su Asif Katića, jedan od pobjednika čuvenog regionalnog šova Nikada nije kasno, zatim pobjednica Nihada Kapetanović, čuveni likovni umjetnik Emin Skomorac, zatim Rašida Muhić, čuvena poetesa, Bajruzin Hajro Vanjac, Enver Šadilija, Salim Šehović i mnogi drugi. Ja ću samo još kratko dodati da noćas pored ove manifestacije dodjela priznanja i zahvalnica za doprinos u raznim oblastima. Radit ćemo jednu kratku promociju knjige, zapravo koja knjiga je u pitanju i koja je to po redu vaša knjiga? Da, baš tako, radi se o 10. po redu mojoj knjizi pod nazivom Poznate ličnosti i seljaka. U knjizi se nalazi 40 poznatih ličnosti sa područja općine Seljak, dakle tu je i legendarni čuveni Bilalovac. U knjizi su zastupljeni književnici, humanisti, novinari i mnogi drugi. Između ostalih tu je Emir Gaćanović, zvani Šajka, književnik, Dževat Kučkalić, književnik, nekadašnji gradonačelnik Sarajeva Mustafa Softić, Zijad Hasić, likovni umjetnik, Stanislav Kušić, pedagog, psiholog i mnogi drugi. I evo za kraj, neću vam oduzimati vrijeme, znam da vas gosti čekaju i da žele se s vama pozdrave. Naravno, pitanje je li teško napraviti ovakvu manifestaciju, je li teško okupiti ovoliko broj značajnih imena iz cijele Bosne i Hercegovine na jednom mjestu? Kako da nije, pa mnogi kažu da je ova trenutno daleko najjača nagrada Jack popularnosti. Jer sami znate da je pogotovo subotom navečer teško okupiti 10 ljudi, a kamoli više od 100 večeras i to iz raznih oblasti i sve su to eminentne i poznate ličnosti koji su dali svoj veliki doprinos u kulturi, zatim likovnoj umjetnosti, u biznisu, sportu i drugim oblastima života. Meni ostaje da vam želim lijepo zdravlje, dug život i ako Bog da još puno lijepih ovakvih okupanja. Svako dobro vaše. Hvala i vama, svako dobro i vama i vašim slušateljima. I evo nas dalje u razgovoru nakon Džemala Softića, osnivača fondacije. S nama u društvu je gospodin Muhamed Vikić, jedan od laureata noćas. Jedno kratko pitanje na poziv Džemala Softića i fondacije Jack popularnosti. Noćas ste tu sigurno prateći vaš rad. Šta je to posebno što je obilježilo ovaj period od prošle godine do ove i kako vidite općenito ovu manifestaciju Jack popularnosti? Prije svega ja bih pohvalio ovu manifestaciju i zaista sve pohvale našem kolegi Džemalu Softiću na tolikom entuzijazmu. Ja moram reći, ja uvijek dodam prefiks naš plemeniti Džemo, zaista u svemu i u publicistici i ovome našem poslu. Ja sam mislim već 4. godinu za redom dobitnik. Ove godine sam čak rekao Džemalu da mi preskoči jer je svake godine. Međutim, Džemo je, odnosno Jack popularnost obilježio posljednji 3-4 godine mog rada. Počeo od moje emisije na televiziji Alfa Ekskluzivna koja već se emitira 3-4 godine i početkom godine bit će jubilarna 200. emisija, a također i knjiga Sportski domklub.ba koja je prije 4 godine prvi put izašla, pa godinu dana poslije bilo drugo izdanje i evo prije nekoliko dana i treće izdanje izdato. I onda je napravio Džemal jednu situaciju baš nezgodno i bit će nezgodno večeras. Nominirao me i za TV voditelja godine i za knjigu vodnevno, knjiga kao treće izdanje. Dakle, nekako ovi posljednji projekti moji žive sa ovom manifestacijom. Prošle godine nisam
nisam mogao doći, bio sam van općine Sarajeva i kantona, ovo pa mi je bilo žao, međutim ove godine sam se rado odazvao i opet bi našim džemalima svim učesnicima, odnosno organizatorima čestitao i ovo je zaista jedna super stvar. Posebno mi to dojmi što džemo misli na sve nas i kolege, što publiciste, što novinare i druge ljude iz društvenog života koji su protekloj godini dali doprinos za ljepše sutra, ne samo u ovome mjestu, odnosno Sarajevu, Viskom, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Hoću reći da džemo misli na sve i svaka će. Da, priznanja neminovne vode, ali obavezuju. To nam otvara mogućnost da se stvara obavezu da nastavimo još dalje bolje za dobrobit Bosne i Hercegovine i općenito svijetu. Pa da, na primjer, ovo priznanje večeras je imalo evo danas, kada smo pitali prijatelji iz Amerike, a ide tačnije 16. novembra Las Vegas i Phoenix i Chicago imam promociju, odnosno svjetsku premijeru od trećeg izdanja i bilo im je drago kada sam im rekao da ću večeras dobiti priznanje, naravno da obavezuje i daje meni na posle, jer planiram nakon povrata iz Sjedinjenih Američkih Država baš ovdje u Visokom krajem godine kod našeg legendarnog Kaja, Edina Kajevića, visokog rekordera, promovirati treće izdanje, a promocije će krenuti iz Bihaća, pa Travnika, Tuzle i drugih Goražda iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Dakle, moj džemo, dragi prijatelj, će opet naš razlog za sljedeći džekova popularnosti da se sjeti, ali šalu nastavno. Naravno da to obavezuje i svi mi imamo običaja reći jednom novinar, uvijek težimo u tom poslu, živimo ovaj posao 24 sata, kao sportski novinar koji zaista sport živim, volim, radim i dalje ću nastaviti sa emisijama, to rekao sam prije godine naredne jubila na 200 i sa pisanjem. Želimo uspjeh u radnje, naravno, mi ćemo pratiti dalje vaš rad, džep popularnost je tu i nemojte se znati iduće godine ako nas opet novinari. Hvala. Bićem drag, hvala i sada. Gospodin Zulko Bota, Sevdalija Bosne i Hercegovine je naš sljedeći sagovornik. Gospodine Bota, hvala vam što čuvate Sevdaliju. Hvala vam što ste noćas na manifestaciji džep popularnosti. Šta zapravo za vas znači Sevdalinka i ova manifestacija džep popularnosti? Vidite, ja sam sa Sevdalinkom već nekih 40 godina se družim, znači to je neka moja sporedna zanimacija, znači sam ja po profesiji. Zaposlen sam u jednoj državnoj firmi i radim u administraciji. Što se tiče Sevdalinke, znači tu sam 40 godina i sama ova manifestacija džep popularnosti. Kajem prvo poziv od džeme Softića na ovu manifestaciju, da vidim da može iko odjeti ko poznaje džemu Softića kao čovjeka, drugo kao novinara. Ja sam sa džemom već nekih 30 godina prijatelj i redovno dolazim na manifestacije i uvijek se rado razvijem. Kad govorimo o vašoj branši, o ljubavi, zapravo profesionalno, rekli ste vezani za drugu oblast, ali kad govorimo o branši Sevdaha u Bosni i Hercegovini, ima li snage da ga očuvamo izvorno onako kako nam je i plasiramo od ranijih naših Sevdalija? Pa ja vjerujem da imamo. Mi u posljednje vrijeme, onda u zadnje 3-4 godine najviše radimo baš na tom očuvanju naše Sevdalinke, ali ja bih želio da to ide u onom pravcu da Sevdalinka znači ostane sa kvalitetom onom kakvom je bila 60. i 70. godina ili nekog vakta prije. Ja se bojim samo da neće doći u situaciju da je neki na svoj način pjevajući da je neugrožen. Što se tiče nas, ja nekim danas imam sad u velikom broju i ovi, da kažem, u poznoj mladosti ili u ranoj starosti ima omladine koja to izuzetno lijepo pjeva i ja se nadam da ćemo mi ako bude našim programima ostaviti. Zahvaljujući vama, gospodinu Džemi i nama svima, počuvat ćemo, želimo vam uspjeh u vašem radu. Hvala vam lijepo. I nastavljamo dalje naše razgovore. Evo, u našem društvu noćas je gospođa Šida, dolazi nam iz Bugojna, predsjednica humanitarne organizacije Đerđet, koje na prateći medije na mnogim poljima pomogli mnogima, a pored toga to je izgleda bosanskih djela. Dobro nam došli, dobro došli na džep popularnosti. Hvala lijepo, da kao što ste rekli, Šida Kalić, predsjednica sam udruženja, izradom tradicionalnih naših
došli na liječenje. Iza nas stoji 1.000.000 maraka, dakle, humanosti. Želim vam naravno veliki uspjeh i naravno bilo bi sloboda da kažete samo par riječi otkad poznate gospodina Softića Žemala i što za vas znači džep popularnosti? Dakle, džep popularnosti znači za mene mnogo i Džemala poznajem iz razloga toga što je bio kod mene voditelj i zaista mi je drago da taj čovjek postoji i sretna sam što poznajem jer bude voditelj i kod mene na humanitarnom koncertu. On i njegova supruga prate naš rad i našu tradiciju i ja sam sretna večeras ovdje što sam došla da budem dio ove manifestacije. Hvala također i vam. Uspjeh u radu i samo nastavite. Hvala lijepo, hvala također vam. Naravno, nastavljamo dalje. Žek popularnosti u noćas u restoranu Americano i s nama u društvu je gospodin Vasil Katica. Poznata ličnost, viđen putem medija, mnogo puta i toliko puta ste nas oduševili. Nikad nije kasno. Slažite se? Oduševiti nekoga, to je izuzetno lijepo, pogotovo kad čovjek provodi neku emociju, a nadam se da sam ja u svom djelovanju sad kao neki čovjek koji izvodi pjesmu, jer ja ne volim za sebe da sam pjevač, nego sam izvođač, jer je dosta tih pjevača koji ima danas, ali ja sam dugogodišnji sportista bio, prema tome prije tog nastupa na serijalu Nikad nije kasno, imao sam izuzetno zapažen rezultata kao vrhunski bokser i bokser za Sarajanski željezničar svojih 15 godina, ali eto, u nekim godinama je došlo da sam i oprobala malo u pjesmu, da sam bio finalista u prvom serijalu emisije Nikad nije kasno. Znači, ovdje možemo apsolutno obistiniti se ona narodna u zdravom tijelu, zdrav duh, kaže zdravi, a onaj ko pjeva zlo ne misli. Slažete se? Upravo tako, to kaže u zdravom tijelu je zdrav duh, pogotovo u sportu. Ja sam i radio dugo godina kao pedagog, trenirao, se završio 81. prije opraštanja trenersku višu školu. Sport produhovljuje čovjeka. Znači u onom smislu, bar u ono vrijeme kad sam ja boksao, to sam radio kao trener, međutim danas ne mogu reći za to da je, jer danas je sve iskvario od publike, od trenera, od takmičara. Uglavnom, sport bi trebao da bude nešto što u školama se izučava kao predmet, u školama, da bi dao neku pravu stranu svakom djetetu, da ne kažem nekom sportistu. U tom smislu bi vrlo dobro bilo raditi na nekom pedagoškom odgoju samih ljudi, same djece i svega onoga što produhovljuje čovjeka. Kroz to je upravo na neki način i pjesma jedna, pogotovo tradicionalne pjesme kao što su Sevdalinka ili neke tradicionalne pjesme šumadijske, crnogorske, dalmatinske, koje su upravo nešto iznikle iz tradicije jednog naroda. A ja sam uspio biti finalista pjevajući pjesme Sevdalinke, koja je dio mene, koja je dio naše kulture, naše baštine, dio naše žile i kucavice, naše krvi. I nadam se da će to i ostali krenuti i s tim putem. Jedne prilike, moj veliki prijatelj koji nije među nama živima, je šef akcije televizije Sarajevo, Bratomir Petković pokojni, koji je nedavno umro, je rekao, Sevdalinci ne smiješ ništa oduzeti, a kamoli je nešto dati. Tako, u tom smislu bi trebalo tu Sevdalinku raditi i ovoga puta, ne znam po koji put apeliram, da Sevdalinku bi trebalo izučavati u školama kao dio naše kulture, dio naše identiteta. Nemojte samo da nam neko nas oficira i da bude slovenačka pjesma Sevdalinka Mujo kuje konja po mjesecu. Onda ima i muja u Sloveniji. Da, jako dobro razmišljanje koje me oduševljava u tom pogledu. Naravno, nameće se samo pitanje. Žek popularnosti noćas obilježava nekako 6. puta i temeljitelja fondacije Žemala Softića Čeka. Koji doprinos ova manifestacija i općenito žek popularnosti daje
očuvanju Serdalinke u Bosni i Hercegovini? Ja sam, čini mi se, na većini manifestacija jednog vrsnog prijatelja, jednog velikog druga i čovjeka, Džemala Softića, kojeg je rijetko sresti u današnje vrijeme. Gost na ovoj njegovoj manifestaciji, Jack popularnosti. I ovo je jedan primjer gdje se okupljaju svi, znači ljudi koji se bave da li književnošću, da li pjesništvom, da li pjesmom, da li sportom, da li novinarstvom, i on je uspio da to sublimira i okupi sve na jedno mjesto. I ova manifestacija po meni je jedna od jačih manifestacija u Bosni i Hercegovini, gdje bi trebalo da i mediji više daju vremena i prostora ovoj manifestaciji. Okupiti velike književnike, velike pjesnike na jedno mjesto sa jednim pjevačima ili izvođačima Serdalinke i da ne kažem drugih pjesama, novinare, sportiste, to je nešto što zaslužuje pažnju, što zaslužuje jedan prostor da bi upravo ti mladi vidjeli da ipak nije ono sve što danas pojedini mediji prikazuju. Nas je ta novo vrijeme i evolucija ovoga interneta dovela u neku situaciju da jednostavno kad nešto slušaš ili gledaš, staneš, razmišljaš da li je to to. Mislim, jednostavno ne znam gdje živi. I zato ovu manifestaciju, kad budem pozvan, uvijek se odazovem Džemi i Džemi protežiran u smislu novina, medija i pisanih i printanih i video kuća, ali zato apeliram da bi se moralo više prostora ovakvim manifestacijama. Možda, kaže, ima ona stara, neka svako izabere šta mu odgovara. Mene je dojmi ova lijepa manifestacija, čiji je temeljitelj naš drug Džema, čovjek sa rijetkim svojom dušom, srcem u ovoj državi. I ja zato se odazivam na njegove pozve i morali bi više voditi računa. Znači, kroz ovo da li meni nešto odgovara ili ne odgovara, to je stvar ukusa, a o ukusima izlično razgovarati. Međutim, i dalje mi sa aspekta i nauke i kulture i svega znamo šta pripada nekom. Ja ću još, evo, za kraj da postaviti jedno pitanje, ono koje bez koga ne mogu dalje. Znam da imate snage, hvala Bogu, i zdravlja i kubeka. Hoćemo li imati snimljeni, arhivirani Serdalinke od strane vas? Radite na tom polju, kakve su namjere u narednom periodu? Pa ja sam već snimio oko 50-ak arhivskih snimaka, arhivske radnje za radio televizije Bosne i Hercegovine. Snimio sam svoje dvije nove pjesme, sad posle finala Nikad nije kasno, i ovih dana očekujem promociju svoje jedne nove pjesme koju je napisao tekst Ado Kustura. Uglavnom koristim, preferiram domaće. Zaja Sjerić je napravio muziku, Đuka Savić, naš jedan dojen muzike koji je penziju okončao i završio, još uvijek aktivan kao muzičar Orkestra televizije Sarajevo, napravio aranžman i sve to obličilo i snimano u studiju Asara Harija Kurtovića u Sarajevu. Naslov samo četvrtoga puta, obzirom da pjesma još nije promovirana, je dočekala stara majka. Jedan životopis koji je, kad su radili pjesmu, kao da su radili za mene, a eto ispalo je po Božijem usudu da je ja snimim, i ako Bog da u narednom periodu će ona imati svoj prozor i moći da se čuje, da se pogleda, da se posluša. Nadam se da će se svidjeti, jer to je sudbina svakog nas koji je vezan za sve ostane posebno. Hvala vam puno i želim vam uspjeh u životu, puno zdravlja, ako Bog da, i obradujte nas i noćas. Hvala vam lijepo, nadam se da će pored dodijele ovih priznanja bit će i pjesme, pa ćemo vjerovatno novo i zapravo. I nas
nastavljamo dalje naše razgovore sa dragim gostima, naša na manifestaciji Džep popularnosti. Ove prilike u našem društvu je gospodin Emin Skomorac, likovni umjetnik, čovjek koji dolazi iz Vojnice, iz Zenice, pardon, a specifičnost, dakle, onoga što noćas ćemo imati prilike da vidimo, čujemo u ovoj manifestaciji jeste promocija Džemalove knjige Poznate ličnosti Kiseljaka, a naslovnu stranu ste radili vi. To sam radio za svog prijatelja, čovjeka koji uvijek rado podržim, čovjeka koji je zaslužen stvarno, pripada svaka hvala i pohvala, i čovjeka koji bi, rekao sam malo prije, kad god mu treba moja pomoć kada je u pitanju naslovne stranice, bilo kako, ja mu se odazvu i ja sam tu za njega. Inače, ja se bavim slikarstvom 36 godina, znači isključivo živim od prodaje svojih umjetnina. To je znači od 1980. godine. U toj svojoj, ajmo reći, umjetničkoj karijeri imao sam 41 samostalnu izložbu u regionu. Tako da, hvala Bogu, zadovoljan sam sa svojim radom, znači sa svojim radom, i rado sam viđen na svim kolonijama, na svim izložbama. Tako da sam, evo, i večeras ovdje da podržim svoga prijatelja na šest Džek popularnosti. Tako da me moj prijatelj Džemo, da me on nominovao za likovnog umjetnika decenije. To mi je posebna čast da kažem. Naravno, ako pogledamo taj likovni opus od 35-7 godina, koliko se bavite, to je sasvim razumljivo i opravdano. Što hoću da kažem, da gospodin Žemo i fondacija Džep popularnosti jako dobro prate umjetnike u Bosni i Hercegovini. Šta za vas znači ovaj Džep popularnosti, okupljanje noćas? Kazali ste, nije vam teško, nije vam problem doći u mošt kod visoko i evo noćas učestvovati. Nastavno je to što ste nagrađeni, što ste laureat, ali i to prijateljstvo i značaj ove manifestacije. Pa vidite, ja sam malo prije i svom prijatelju rekao, volio bi da vidim čovjeka koji ne bi podržao našeg gema, našeg čovjeka tako čistog humanistu, i zaista volio bi da vidim koga ne bi podržao. Ja sam uvijek tu, ali treba mu dati priznanje našeg džemi kada je on uspio da okupi na jednom mjestu sve umjetnike, znači iz svih branši. I to mi je posebno zadovoljstvo da gledam ovdje večeras i likovne umjetnike, da gledam i muzičare, pisce, književnike i svi ostali drugi. Znači, to ne može zaista svaki na džemu. Hvala Bogu, to uspije već ovo je 6. manifestacija i vidi se da mu to položi da to mi je posebno drago. Hrabar, jak čovjek, naravno takvi nam trebaju, ali ono što ne mogu propustiti, gdje crpite inspiraciju vašu? Zamislite, 36 godina znači rad. Umjetnik, gdje god se kreće, crpi inspiraciju. Znači, moj život je sav sazvan u kretanju, kroz prirodu, u društvu. I tako da umjetniku nije teško za inspiraciju, pogotovo onome ko živi umjetnost, a to sam ja. Mislim, to posla ja lijepo živim. I hoću da kažem da svi oni koji imaju afinitet u sebi prema umjetništvu, to bi recimo s ovom prilikom poručio, znači da ga pokušaju da ga ožive u sebi, da ga izbaci, jer nažalost, mnogi ljudi imaju u sebi afinitet, a ne uspiju tokom života da ga izbaci u sebi, da ga otkriju i da ga plasiraju, da te ideje koje ima u sebi, da ih plasira na platnu. Naravno, želim vam uspjeh u radu i evo kad bude par 50 izložba, onda zovite i nas da te popratimo, da prinesemo likovnu umjetnost u BiH. Hvala vama kad vi prenosite ove kulturne događaje, to je meni jako
se i nastavljamo dalje naše razgovore o ovoj žetvi popularnosti, o našem Džemalu i naravno kako da ovo večer prođe bez Sevdalije number one. Gospođa Hasibagić je s nama noćas i naravno želim vam dobrodošlicu u Amerikano, dobrodošli na manifestaciju Džet popularnosti. Šta za vas zapravo znači Džet popularnosti? Prije svega hvala vam za te divne riječi, a što se tiče Džeme, to jeste našeg Džeka, on je moj prije svega dugogodišnji prijatelj. To je čovjek koji je zaista, koji je godinama toliko ulagao u sve nas, hajde kažem ono kod nas, ali bukvalno ulagao je sebe. Mislim da smo mi u jednu ruku onda dužni da nekako vratimo njemu kad se dešavaju ovakve večeri kad je on u pitanju. On je meni zaista jedna izuzetno draga ličnost, jedna izuzetno draga osoba. Smatram ga kao nekog rođenog, jer je i suviše dobar. On je toliko svima nama u životu, kroz naše karijere, valjao. Mislim da je ovo najmanje što mi možemo učiniti je da dođemo na jednu ovakvu manifestaciju i da ga podržimo. U narodnom periodu možemo očekivati od Hasibe neki novi materijal. Znam da je uvijek aktivna, da se uvijek radi i priprema, ali otkrite nam tajnu za noćas. Ja sam očito da niste upoznati, ja sam u neku proljeća, kraj marta, izdala novi CD i napravila sam jednu divnu promociju gdje je zaista se odazvalo mnogo mojih kolega, baš nije bilo mjesto za koliko se odazvalo, s obzirom da je nama poznato da je sve manje se odazivaju kolege na promociju, ne znam zašto, je to sujeta, Bog zna šta, ne znam. Međutim, evo desilo se da su zaista meni mnoge kolege došle. Ja sam radila taj CD poslije zaista dugo godina nisam jedan nosač uvijek radila. Onda sam napravila taj CD, nekako ujedinila te pjesme koje sam godinama snimala. I eto, taj CD ima nekako dobro prođu, pjesme zaista su onako tražile. I naravno, opet sam u ovom vremenu izdala jednu pjesmu, onako lijepo, svatorsku, veselu. Ne znam, možda čujete 10 ili 20. Aktivna, ja aktivna. Znamo za taj CD, za tog razloga sam pitao, jer takve kapaciteti mogu i više. Hvala puno. Meni je drago da se večeras ovdje vidim na dosta kolega, da su se odazvali, da ste hvala i vama koji ste propratili ovo manifestaciju. Želim vam uspjeh, dobro zdravlje, ako Bog da. Vidimo se naravno. Hvala puno, svako dobro večer. I naravno, gospođica Adijana s nama, Sevdalija, mlada osoba, voli Sevda, dolazimo iz Sarajeva. Znači u Sarajevu se čuva Sevda, njeguje se, postoje razne udruženja, ali općenito šta je vas prodijelilo da se bavite Sevdalinkom, pjevate, ali Boga mi vjerujem i istražujete? Da, uglavnom uža specijalnost je Sevda i Sevdalinka. Ja sam rođena u Sarajevu, u jednoj maloj Sarajevskoj, pa samim tim nekako u esenciji svoju imam taj Sevdak protkan. Tako da sam možda probala i neke druge žanrove, ali jednostavno ono što mi najviše srcu leže, to je Sevdak. Ja se nadam, evo i naša smo u okviru ove manifestacije da ćemo biti počešćeni sa par lijepih Sevdalinki, da ćemo imati prilike čuti to, ali općenito ima li Sevdak i Sevdalinka budućnost u Bosni i Hercegovini, posebno sa aspekta gledanja na omladinu, na mladinu? Pa ja se nadam da ima, jer ima izuzetno dobrih talenata, neko pokušava te djeci da prenese. Mladi su malo zatrovani drugim žanrovima, ali ima i talenata koji se ističu i ja se nadam da neće biti upitan opstanak Sevdalinke, a eto i mi smo tu da im nekako prenesemo to i da im malo pomilujemo uši i da se to njima dobro. Naglasila bih i to da mi je izuzetno drago što sam večeras ovdje, ovo je već 5. put da sam ja na Džetu popularnosti, zahvalila bi se organizaciji, zahvalila bi se na pozivu, drago mi je da sam ponovno sa svima vama, da se družimo, počastit ću vas naravno sa nekoliko Sevdalinki i nadam se da će mi biti lijepo i da će uživati večeras. Ako Bog da, lijepo ste kazali ovaj termin da pomilujemo uši. Učinite to noćas i s nama. Svakako sa velikim zadovoljstvom. Hvala vam, želim uspjeh. Još jedan se
Segalija u našem društvu, naravno, kako bi druženje, kako bi se bilo bez Mirhada, poznatog Segalije iz Ološća koji nam dolazi i evo, dobro nam došli na ovu manifestaciju i šta za vas znači očuvanje Segalinke, a ovo je jedan od načina da se očuva Segalinka u Bosni. Hvala ovakvim ljudima kao što je Džemal naš, ovako ovo organizira. Normalno, Segalinka je naš, što bi rekli, novi izraz, brand. Rekao, to je naš kod, to je u našem kodu svakog Bosanca, Hercegovca. Znači, mi bez Sevdaha ne možemo, mi ne možemo egzistirati. Normalno, treba čuvati naš Sevdah, treba se boriti na svim poljima, sačuvati ga od nakaženja, jer je u novije vrijeme počelo strahovito nakaženje te Sevdalinke. Znači, dovoljno je unijeti svoj glas, svoju boju i pjevati onako kako su velikani naši pjevali Sevdalinke, Zajem, Safet, Imzo, pa zar ima nešto bolje? I mi unesemo svoju boju i neki svoj trile i to je to dovoljno. Zanimljivo je da, evo, na okviru ove manifestacije kazali smo da su brojne branše zastupljene noćas. Daje li to priliku i mogućnost jednom interpretatoru Segalinke da u narednom periodu radeći album iskoristi ova poznanstva nevečerišnja, s jedne strane tekstopisce, umjetnike, likovne umjetnike koji će napraviti i dočarati, naravno, tu je interpretator da to iznese. Svakako, ovo je baš prilika da se ljudi upoznaju. Kaže, imam ja 300 ili 3000 ili 30.000 prijatelja na Facebooku. Ma nemaš ti ništa. Ovo je prijateljstvo kad su živi kontakti. I normalno tu ima, vidim, razni branše, tekstopisaca dobri, aranžera, muzičara, dobri pjevača. Pa nešto će se roditi. Kad se ljudi druže, nešto će se roditi sigurno. Jedna od naših sagovornica, gospođa Salmana, reče Segalinkom da pomirujemo uši. Imat ćemo čas, sigurno noćas, da i naše uši budu pomirovane. Svakako, to je moja kolegica draga, Albijana, izuzetan interpretator Segalinke. Cijenim je, poštujem je, uvažavam i tako lijepo ona to donosi. Segalinka i služi samo zato da nam razgali dušu, da nas lijepo razveseli i umiri i da odemo kući tako puni emocija i ljepote. Iz vaše osmijena lica izbija upravo sebe. Želim vam uspjeh u radu i naravno ostanite tako veseli. Svako dobro, hvala vam. Dragi gosti, dragi prijatelji, dobro vam noć i dobrodošli u restoran Amerikano. Noćas, evo, obilježavamo po 6. put manifestaciju Jack popularnosti sa velikim zadovoljstvom. Želim vam dobrodošlicu, da se lijepo i ugodno osjećate i naravno, gospodin Salim Šehović, moj kolega, vama dobro znana ličnost, će nas isto tako pozdraviti. Dame i gospodo, želim vam dobro večer i eselamu alejkum i dobrodošli na 6. po redu manifestaciju Jack popularnosti koju je utemeljio naš kolega Džemal Softić i ovo je trenutno najprestižnija manifestacija u našoj zemlji u kojoj se dodjeljuju priznanja iz raznih oblasti, prije svega oblast književnost, novinarstva, sporta, umjetnost, likovna i tako dalje i za ostale rezultate koji su pojedinci ostvarili u protekloj 2007. godini. 2017. naravno koja je Naravno, evo kako reče kolega Salem, počnemo mi sa podjelom nagrada i priznanja za sve one koji su doista to i zaslužili, ali prije toga kako ćemo početi bez domaćina? Domaćin i utemeljitelj fondacije Jack popularnosti, gospodin Džemo Softić, s nama je i želim mu dobro večer. Naravno, dajem priliku da on vas lično i pozdravi. Assalamu alaikum i dobro večer, dragi prijatelji. Dobrodošli na tradicionalnu 6. po redu manifestaciju Jack popularnosti. Zaista sam večeras presretan što vas vidim u ovolikom broju i to iz raznih oblasti, poznate ličnosti iz svijeta književnosti, novinarstva,
humanosti, biznisa, sporta, estradi. Večeras imamo jednu humanitarnu akciju za našeg dragog prijatelja, bivšeg fotoreportera, kultnih, legendarnih večernjih novina naziva Daglara. U akciju se već uključila poznata humanistica Šida Kalbić iz Bugojna i njeno udruženje Đerđev. Uključio se i čuveni likovni umjetnik, slikar Emin Skomorac i također likovni umjetnik Hazim Talić i mnogi drugi. Sada pozivam našeg Senada da nastavi program. Hvala vam svima. Hvala ženi, naravno zaslužuje i veliki aplauz i veći i jači no što je dobio, jer doista čovjek radi puno na raznim poljima, okuplja nas i svi koji misle da je lako pozvati i skupiti na jedno mjesto, neka pokušaju u kući napraviti sile. Zato, evo, kolega Salim je već pripremio prvo priznanje, pa idemo redom. Zaista večeras je mnogo ljudi na jednom mjestu. Ja ću samo prije nego što počnemo uručivati priznanja reći o kolegi Džemalu Softiću nekoliko rečenica. Prije 20 i kusur godina upoznali smo se u njegovim drevnim dvorovima u Bilanovcu, mjesto, jedno malo mjesto koje je postalo prepoznatljivo upravo zbog Džemala Softića. Kada kažete Bilalovac, odmah svi pomisle za Džemala Softića. Okupiti na jednom mjestu ovoliki broj umjetnika, to samo može Džemal Softić. Pokušali su razni ljudi u našoj zemlji u Sarajevu, kao što je naziv ima. Međutim, nisu uspjeli, a upravo zato što je Džemal Softić istrajan čovjek. Mnoge sam ljude upoznao u proteklih 30 godina i svi su se promijenili. Neki su koji su bili loši, postali su dobri ljudi. Neki su ljudi bili dobri, pa su postali loši ljudi. Međutim, Džemal Softić je ostao isti danas kakav je bio i prije 30 godina. Ja ga od srca selam, želim svaku dobro i ovo što radi, to je jako veliki posao i obaveza. Želim svaku dobro. Kolega, samo što nije počeo radi, a ja ću iskoristiti priliku pa kazati, znajući sve ovo i još mnogo toga, i moji prijatelji za stolom desno, sa mojom suprugom su za Džemu pripremili poklon, pa ćemo ga sad uručiti. Kažu da je bolje promijeniti satira nego raditi ovo. Prekrasna nošnja, dakle koja se donira večeras, ovo je ručni rad udruženja Đerđev. Hvala i vama. Ja zaista, evo, rekli su mi da je kamera bila isključena. Ja želim da počnem akciju za krov ovome čovjeku. Evo 100 kajmova, dakle, evo početnjak, dakle, večeras sam. Pa vas molim, koliko ko može, Marko, 2, 10, prebrojat ćemo i da pomognemo ovom čovjeku. Evo, on će da zađe, pošto to njema, za njega sa mojom djevojčicom, Semro Lješareć, koja je bila invalid puni 11,5 godina. Ja je pozivam samo da ju poznate, da vidite šta Đerđev radi. Ovo dijete je nastradalo kad je imala 3,5 godine. Ova djevojčica je dakle bila invalid 100%. Više ne. Neka podigne ruke da kažemo šta vi možete da pomognete. Uz vašu podršku, vas, mi smo zaista uspjeli. Uspjeli dakle da uradimo operaciju, još jedna ide operacija, kogo da naša Semra više nije invalid. Odličan je đak, dakle ide u gimnaziju, hvala Bogu piše knjigu, nadam se jednog dana da ćemo da i mi vas pozovemo u Bugojno da naša Semra bude izdala svoju knjigu. Hvala vam, želimo vam uspjeh u ovoj akciji i niz drugih akcija. A evo prije no što kolega Salim dođe do mikrofona, ja ću iskoristiti priliku da kažem da noćas džep popularnosti za njegovanje tradicije dobit će Hadži Vehab Halilović. O tom čovjeku mogao bi pričati danima, a bojim se da neću opet kazati ništa. Vehab Halilović
kraj izvora kupala me mati, milovala glavu i ramena. Sjećanje me to ljepoti vrati, prepuklo bi srce od kamena. Sjećanje me to ljepoti vrati, prepuklo bi srce od kamena. Selo moje kolijevko i bajko, stari sam, a ti draža majko. Tvoje riječi kao cvrkut ptica, suza sreće sa dječjeg lica. Tvoje riječi kao cvrkut ptica, suza sreće sa dječjeg lica. Hvala vam živjeli. A mi smo se oslobodili, nemoj to sad.